ko'y no. Sumamba diyaw, oy Tuhan kinoyngan. Kanong sabi-sabi ko, sumodiyanon ko hubukang ti. Miyampay na mga kunodoso, om nagido tumongo. Non si kozo sonya no koongo, kano mongay tubong na Tuhan. Ombay no timong si ko'y no. Sumamba diyaw, oy Tuhan kinoyngan. Idngan di tama, om di tanak, om di spiritu tabitwa. Amen. Igrasya di Tuhan Jesus Kristus datakaw, om ikaginabaan di kiningan, om ikapisan di spiritu tabitwa. Miyampay no Diyosu sa viavi. Om yampay sundubandu. Tapi na ikaw ngavi, id minggu ko opadom himo takaw no, id timpu tomod. Om i tudu do minggu bay no. Ecclesia mengingia poimbida tayo the missionary church. Ong takaw iya baltabasi do Jesus papogad di opadom duvo makikiya di sido do tadu duvo do papabal dia baltabasi. Dadi kiba dati di timpu do takaw sandi sa bahagi do sanguhon tutumanod di sido. Aw takaw dati nakapanaw ipanuan di sido. Do dumadi do sasi, do kaginavan, om kapanom posizan di sido. Nadi miyampay do kahudukan do ginavo. Kanaw na makinsian di sido, makiampun takaw, di sontob di kamungkangan do takaw. Kanaw no, mga kundodoso ngawi do takaw, om kapapatonda na di do takaw sandi, do mamalamay, di katapatan tahom lati tabitwa. Mga kunso, daydi kiningan tabakas, om day Diyosu oy tapinay ngabi. Do nakpamidaw so kozo, id pamusaban ngabi ko, om id boss ngabi ko. Iduno inayman ko, om iduno iaw ko nang ngasan damimang. Maza dahasa ko, maza dahasa ko, maza dahasa ko tagasokozo. Itinopogi, makinsian so di Mary. Iobitwa pointi hombus hahangay. Sabiabi itasab om sangtingabi, om Yesu tapinay ngabi. Do sumambayang montok nago, do ditukan kiningan datoko. Kikosyanan na dadi datoko, ikiningan tabakas, mamuhiyong dodoso ngabi datoko, magawit datoko, day kaposizon sa lajul. Amen. Tuhan, ko siyanay no. Tuhan, ko siyanay no. Kristus, ko siyanay no. Kristus, ko siyanay no. Tuhan, ko siyanay no. Tuhan, ko siyanay no. Kobontugan doy di kinoyngan idita kabaskoso. Om pibabasan doy tuhun nga bitang abasi. Ko giginoboon o ikana mga susi ko'y diyaw. Mo
nongku augi kinasikoy Diau. Sumamba sikoy Diau, mambantu sikoy Diau. Manak sikoy Diau, dokopo nong kotohwadan. Gabi montok kobon tugan tagaso. Tuhan kinoingan, Raja pun surga oi kinoingan, amat tabakas. Tuhan Yesus Kristus tanak anak pontoy soon, Tuhan kinoingan dong balik kinoingan, anak kita mah. Mongidu ko di dosong ngabiri pomogunan, ko sianay do idagan. Mongidu ko di dosong ngabiri pomogunan, toy mo o sambayang sa. Dino ikaw kodoy di abananan gitama, ko sianay do idagan. Tuisi siyaw no isoto bitwa, isin siyaw no ituhan. Siyaw no itakabas ko so Jesus Christus, nyampay di Espiritu to bitwa. Idi ko bantugan di kinoingan itama. Sumambayang oy kiningan i popokito di Ninavao do katapatan no day di sontob di mugad umahaw moy do gumuhinada izyoho doy di lahan kotunod anway sa viavi i montok di kotumbasan tonudon diho do kauntop do Kristian ngavi di grasya do mamazada do nununopo i kahavan do dengan di Kristus. Om do minggisom mamadampot do saviavi di kapanak di do kapantangan. Masari Tuhan sa Jesus Kristus tanakno imamama si umamolinta miyampay diyaw idi kapisan di Espiritu tabitwa. Kinoingan montok sohihinaid aiso kapupuson. Pembesan mantad di profeta Amos. I Amazia, i padri de Bethel, minibos de Amos. Pagidu oy magigintong, guhi de tanah di Juda. Indopon lotinu de dayho, man o kapagohungungan nu de dayho. Mimbang si koir ay sonodi do kapagohungungan id Bethel. Ina po, nga iti zanon tabitwa don laja, i panabazangan tagazo don pogun. Okon ko profeta Zohaid, amkon nagi ko pengamong Zohaid, do tombo nopo di tinimungan ngavi do profeta, ka di Amos do suminimba di Amazia. Izon pahaid nga imitatamong na kambing biri-biri. Om minintamong na kazungavis say kamo. Nga ituhani iminagano dago mantad mintamong di panon. Om ituhan minubos do ugad. Magohungong no da tuhun kung ngavi Israel.
ibos di Tuhan. Pokitono si koino, oi Tuhan, do kosiananu, omunwai si koino, do sakadaino, kapanampasi. Mokinongo zoi, do nunu oboson di Tuhan kinaingan, iso oho imubos do pibobasan mentok di Tuhan nga vidaw, sakadain no porisido, nga it somok mentok di ungonok di sido, om kabuntugan di sido, mukikizon i do itana do takaw. Pakitono sikayno ay Tuhan, siyanan no, omunway sikayno, da sakadain no, kapanampasi. Kasianan o minuhi nakapituka, katuhidan o pibobasan nakapigapus. Inuhi sumimpod may mantad tana, om katuhidan tumudong mantad surga. Kasianan no, umanway sikayno, daskadayan no, kapanampas. Ituhan, mamadadi ida tako damukongo, om tanah tako, papahabus may datuvadi. Kotuhidan muzud, mamanaw may idumbangan di sida, om pibabasan, tumanod may dahang ngavi di sida. Pambasan mantad suat di Sancti Paul dari Tuhun ngavi da Efesus. Azo no ikinaingan itama i Tuhan da toko Jesus Kristus. I minambalakat da toko miyampay sa viavi di belakat ngavi daun sunduvan da surga i di Kristus. Paguhui da natodo o pamagunan. Pinihito ko di sido, pinihito ko di Kristus, da dumadi da obitua, om aiso longot, om da mamamasi, maza da kagitavan, idumpangan di sido, pinapatantu da patut toko da dumadi da tanak kinompi ngavi di sido, maza di Jesus Kristus. Montok tudu tongo tahuod di sido sandi. Do mamadadi di toko do mengazo di kebontugan di gracia daw. Ititak di sido au pakibalazan di toko idi ko ginavan idisay da maza di zadaw kanu toko do kagabasan da toko i kapahyangan da doso ngavi da toko. Ingkano ipinuavangan di gracia i nakabubus di sido de toko. De sabiavi kabahan om pemulatian tahom. Pinatumbazan de toko di sido do mangiho di misterium di tudu daw. I atag na kohosok i tinodo di sido do tahuod kozo i di Kristus da mantad di tinimpuno ni daman kalajau untuk opupusan po do timpu kapamanan. Do obiton ni di sido nuno po sa ngovian do sibo di Kristus. Sabagi do huguan patitikid itavan ngavi patitikid itsaybaw tana. Omi di sido no do nampahan toko sa bagi do di kinaingan sondi no pihi mantad di tinimpunon
Itsibo di atag tinantu, hobi paguhu, di sanguhun, ipapatunod, da savyavi konunu. Miaga di atantu di sido, maza da hizab daw sondi, napihi da dumadi. Montok da kebentugan daw, agagazopo, di tuhun ngavi, pinapoison da kahansanan ngavi deho, di Kristus, di paguhu na kaikot isido. Do baino, iziazu penogi idisido. Nakongo di abal di katapatan, di abal tavasi. Do kapenampasizan diozu, natumbazan di, iziazu penogi, nasapan miampai, di sap di spiritu tabitua, di batos, di dandi tau, di tungkus de toko, magawit na kagabasan, montok di isay ngavi, inanu di kinaingan da montok daw sondi, do mamadadi di kebentukan daw da azo. Ibos di Tuhan. Kepadan dari kinaingan. Haleluya. 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 Bos ngavi nuna po, nga sunduvan oy Tuhan. Kapasizan ngavi kiva abal nu to kapasizan selajul. Haleluya. 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 Tuhan miampai Diozu. Pembahasan di abal tabasi tabitua sinuat di maaf. Hino di Jesus apadom duvo tuminimpun do papaugat diho. Do tadu duvo tuhun do no nuan izyoho do kuasa. Dai di tombi vong avi au abakas. Binisan di sido izyoho do aiso obiton montok di pinanaw nga susukud no. Aiso loti, aiso bobon, aiso lusang ngavi montok tazibut ngavi diho. Menon salipal izyoho do salipal ngavi nga kabago di sido kada pogovit do hobi do kuihib. Minabos isido day diho, nung sumuvon ko do hamin idnombonopo, tumindoy no doyho, do gisom tumongkizad ko di uvang. Nung tombonopo, tizonon do aw menay mo diazu. Tuhun ngavi nga mada do makinongaw day diazu. Do masok ko mamanaw mo gidu, tantagon no isiovok mantad susut do hapap ngavi diazu. Sabagi tanda doy diho. Dadi paugaday no diho, do popo iya do katangaban, pinapahabos iziho do ogumu ologon ngavi. Minangumaw do ogumu atuhun kitoluo, miampay tumaw, minamo hingongon diho. Ia baltavasi di Tuhan. Tapi naik kong abi, kaposisyon na toko, kaposisyon ko na po nga, at some point in life, mamusaw toko, tika mamundom toko, no kuwato, dati toko, why am I here?
Semono kiba di antakan i avazan da takaw sandi muat takaw sandi no kuatu day ti zo. Jadi tumazan zo to pinay ko ngavi. Lotian Yesu ay haan Yesu iti tudu tay ko itema takaw da tadaw bay no. Tamoy mo i bos tay ko id apamogizan. Kapaugadan tay ko sending off. Jadi tapinay ko ngavi. Iso olahan di kiningan. Montok no do kapanong posizan di sido do momohaw isido do toy seiso do toko. Dumadi do tohingo kabang. Teko mato di sido. Nagi do popogad isido do toko. Montok no di kapabalan di sido. Id kalaja teko kapanampuanan di sido montok do toko. Tadi kita toko ipambasan tadaw bay no. Sabagi do iso tutumanod. Teko being a disciple na kiningan. Duvoon damon toko kaysa na po nga pamihian, election. Kaduvon na po nga mission, kaladya, teko dimpoton na toko. Nadi migadi o kita toko i makiki iya di Jesus. Kiba do calling dia ho, ipanggilan dia ho. Isya ho maza no di mengingia dia ho. I Jesus sandi nagi popogat i Jesus isya ho do i kalajak dia ho, i tompu anon dia ho. Jadi kamazon tapi naik ko ngavi Izu izo sabi abitoko sa bagi dat tumanod di Jesus napihi toko da kiningan. Hino toko da kiningan sabab kiva da tudu, kiva da hizab di sido sandi. Jadi okon kono po da momohaw isido da toko katapi mentok lagi hingga di nak bos ko ditingno mentok di sido lagi mentok na da kapanam pasizan da pamagunan kapanam pasizan da toko lagi da papabal dia bal tabasi. Jadi sabi abi toko ikamazon da missionaries. Kiba di poto don hu sabong dadat foreign country. Teko kagumuan da toko na po nga do iti tempat da toko sandi. Id paganakan da toko, id pakalajan da toko, teko ikatumbasan da toko, teko ngabi sanging kalaja, civil communities. Dari tapi naik ko ngabi, Amazon bos tapi tua tadaw baino. Kiningan memohon da toko. Kiba do purpose di sido, kiba do sabab di sido, montok no do agumo itampat teka ikamazon do various ways nagi capacity. Jadi si kau toko sabab izo izyo nga iso mantad di poingampay pointanod ipalan di sido montok no do kapanong posizan amakon ko no pada mamasi katapi nga papabal do kapanong posizan kumadavokon ihizab di sido kumasabi abi do toko. Jadi ongaw toko pambasan kaduvo tapi naik ko ngabi isang tipol popoyho da toko.
Paingkwa, hinaw, teko, apamihian, do tayo sa do toko. Nga, pag-uhoy diho, tapinay ko nga bi. Kapaugadan, makikiiya di sido, makikiiya di Jesus. Painsadia nang ko isiho. Napihi isiho, katapi, paintonda nang ko isiho. Dadi ondom, punagi, idogo dosan di, anui nabazan ko, gisam da bay no. Omi, tumazan so ifada nga bi, teko sontob di, nopihi do menampuan. Id panambazangan, id pakaladyan. Teko id nombo-nombo no po. Kanaik pangkat, mositi no do, kiba do, tonggongan do, tagazo. Nopihi, kiba do tanggung jawab. Samono, pamusavan na toko, auzo layak. Au kanu papapanaw diti kaladya. Kada toko dati. Dadi, megadi makikiya di Jesus, mimang no do balajal isiho, mantad di magingia, mantad di Jesus sandi. Nga songyan no po do pinogad isiho. Painsadia nang ko isiho. Dadi megadagay nagi, walaupun do bahu tahun, iba nagi do apod tahun minsabat do id seminary. Nga kiba nagi ginapa dagay sebelum do orden isikoy do dumadi do deacon teko father. Painsadia zonang kuiti do menempuan. Nga undamon toko imakikiiya di Jesus. Okon ko educated, teko kiba sinikulan. Mongingin sada. Katapi, tinoy mo diho, panggilan diho. Jadi, minugad isiho, do pinapanaw, do kaladya diho. Jadi, tapinay ko ngabi, Mika di na boss ko ditino, Sancti Paul papaingat na toko. Paguhu ida na todo o pamagunan. Pinihito ko di sido. Pinihito ko di Kristus da dumadi da obitwa. Ay solongot. Da mamamasi, maza da ko ginavan dumbangan di sido. Jadi okon kono po, kapabalan. Do bos tabitwa. Abal tabasi, katapi paginabahan di sido. Muntok no, do kapanamposizan do toko, kapanamposizan do pamagunan. Jadi, kongaw toko nagi, kapaugadan, di mangingiya, teko, makikiiya di Jesus. Pinogad isiho do taduduvo, muntok do toko, teko, pasan, teko bos di Jesus. Ay sa obiton, muntok di pinanaw, nga susukod no, ay sa loti. Ay sa bobon, ay sa luzang ngavi. Manon sa lipal isiho, do sa lipal ngavi. Kada pagovit do hobi do kuihib. Jadi, nung tanudon kozo, datakaw itiya komozon do, ibos di tabitwa diti secara bulat-bulat kamay di. Mimang porlo takaw nga viti. Katapi ihizab di Jesus na po nga humansan takaw umadis sido. Muntok na toko, kivada ti da toko, teko, kagumuan da toko, o gumo di kaporluan, ikanangan da toko. Miga ko do cellphone. Mo'y do, toko, do kapiaput to connect sa pamagunan. Asanang bagyan nung kivado,
cellphone na toko. Todos, few second. Piyo na saat, kaikot ikapoyhan. Nadi, ino tapinay ko ngabi. Jesus, nakuha tuminabos isido da inka sabab no mimang isido da toko da tamoy mo poinhansan God's providence kamay di poinhansan kumadi sido miyampay ahavi ginaba da toko mimang oporlo toko iti ang avi migado bakang teko ikaganapan nga isa i-priority da toko da ikaposizon da toko. Ino po i-barang-barang ngavi nga okon ko priority, okon ko i-main, teko utama. Tapi i-Jesus sabab i-barang-barang da gunon da toko nga manta di Jesus sandi ipinatak di sido montok do kaganapan da toko. O kita tokaw nagi tapinay ko ngabi. Awazan tokaw nagi. Sangyan di kapawgadaan da tokaw. Kibado kantob. Kibado kabohingkangan. Ngaga nagi di pinihi di kiningan. Iongaw tokaw in pambasan ko iso. Profeta Amos. Au anangan i padri the battle. Amazia. Minabos kumadi Amos. Do papaguhi di Amos id tempat daw sondi. Katapi nuno ka di Amos. Izo na po hide nga i mintatamong no kambing biri-biri o mintamong no kazungavi do sikamo. Nga i Tuhan i minagano dogo mantad mintamong di panon i Tuhan mo bos do ugad mogo hungung no daid Tuhun kungavi Israel. Jadi tinay mo di Amos, minagido isido. Jadi kemudian montok na tokaw tapinay kungavi, mimang tikid-tikid daid kapanampuanan da tokaw. Kiva di au puasati, kiva di komplain, ogumo di kabos do negatif. Katapi isa o andamon toko, i-tanggungan da toko, i-papapanaw da kaladya da kiningan, papapanaw da kavasyan, kuma da bokon, muntok no, da kapanamposizan sa ngavian. Dadi, kivanagi dati da toko da, aw kataboy, aw katan, o magidu tumod dahil kapanampuanan da toko. True discipleships, tapinay ko ngabi, wakas, katan, walaupun agumo, kabahingkangan di otaguvang da sido. O memang, semono, okon ko iso no kaluhan da toko, tapi agumo. Tapi ondamon toko tapinay ko ngavi, mamanaw toko, kapawgadan da toko, pinawgad, tayko, kiningan, minamihi da toko, montok diti kaladya. Tamoy mo, isido miyampay da toko. Dadi ino, o kawakasan, montok da toko da. Au toko da mo gidu, au toko o Suzan. Walaupun agumo iaw mo na mo da toko. Sebab no do akaso dati kaposisyon di ho di tavasi. Teko comfort zone. Nadi mega di Jesus imingguri nakatahib au minanoy mo di Tuhun di sidoson di tempat di sidoson di. Sa toko nga ingkan lagi. Mamuan papapanaw do kaladya tempat do toko sondi kivan lagi di au kano mo na mo au katay mo. Tapi ada toko
Homi, teko lemah semangat. Pati hembusan tokoh dada, anu ihizab di kiningan montok na tokoh. Jadi, kanono, misa tepi itu na tanabay na diti. Naman tokoh, hinaw tokoh da kiningan. Sabab ihizab di sido, kanangan di sido. Do papabagi di ko ginavan, di sido montok da songovian. Kanono, tabazay tokoh tapinay ko ngavi. Do tumihambus da papabal diti abal tabasi. Ando mon tokoh nagi, teko ipamusavan tokoh, sa bagi da iso da tutumano di Kristus. Ingkuwa kapanampuanan tokoh. Inkalaja teko itanggungan na tokoh. Hi tokoh nangku. How faithful are we to our calling? Sa bagi da Christian. Id pamagunan diti. Nagi, id kapamahavan da tokoh. Id vocation, panggilan da tokoh. Nagi, id ministry da tokoh. Dari kanono, kuma da meja ay karistia diti, tayo mo tokoh i Jesus, sabab sidono i manak nakabakasan, kumada tokoh, i tamoy mo do miyampay da tokoh, mangin bago da tokoh. Bakas tokoh da id kapanampuanan da tokoh da tikid tadaw, habinakozo, id kapasizon da tokoh. Kanono, tapinay ko ngavi, tumihambus tokoh, daid kapangin waguvan do katumbazan da tokoh. Katumbazan so, with iso kiningan, itama tabakas, mononodo do taban tana, do sabiabi konunu okito au okito. Katumbazan so, with iso Tuhan Jesus Kristus, itanak tantay son, nanak kiningan. Nanak ditama da paguhu sabiabimul. Kiningan mantad kiningan. Tanabaw mantad tanabaw. Kiningan totopot mantad kiningan totopot. Nanak okon ko tinodo. Sompi mionsi miyampay ditama. Maza disido o sabiabi donotodo. Montok na tokow tuhun ngabi. O montok pamusizan na tokow. Seminandat isido mantad surga. O maza di espiritu tepitwa. Nadadi tuhun day dihahangay Mary. Om nadadi da tuhun. Montok sabab da tokow. Do nakapapaid salib. Do idsibo di Pontius Pilate. Naundo so isido nakapatazon om nahobong. Om tuminungag bago, ontok ditadaw kumatoho, id katanudan nyampay di buk datong bitwa. Maninsabat sido dahil surga. Om pinaikaw da idi abananan ditama. Mikot may bago isido, id bontugan, namang bisala di sangimpasi om nangapatay. Om kumalintan daw ay samay. Tumbasan so, idi espiritu tupitwa. I Tuhan, imananak na kapasizon. Imuzu mantad ditama om ditanak. Imyampay ditama om ditanak. Do sambaon om buntugon may. Inokobos maza di profetang ngavi. Otumbasan so iso Iglesia tepitwa. Katolik om apostolik. Mga kunso do iso podsuan. Montok do kapohyangan do doso ngavi. Om andad so, di katungagan, di nangapatay. Om di kapasizon, di pamagunan, lumikot. Amen. Painsuang doid sindi papazan ko si Zamok Podom Himo o iso kinataban do bos
I kasudong do popion do toko do id ginavo. Tadaw bay no? Ontok do ko ngaw ko do oho ko. Do oho daw. Kadamay pokodo o ginavot Yesu. Kano no? Sumambayang hobi na kozo do paingukab na da o ginavo do toko do manoy mo. Di katapatan do kiningan do so songyan paingko no po. I do kaintahang do id do toko. Susimba na po do toko nga. Doon diyaw no do kabuntugan oy Tuhan. Doon diyaw no do kabantugan ay Tuhan. Do paingukab na da o ginavo, do fada ngavi tuhun tomod, do manoy mo do pabusavan da bakon. Do id kaladya sa ngavian, do patihambus di kaladya kapanampuanan di Kristus. Kano no sumambayang di Tuhan. Do toy mo na da paganakan ngavi, do Kristiyan, ikabahan, di palan kapanampasizan da kinaingan, mazar sambayang, kasambahan, kaladya diho sa ngavian. Kano na sumambayang di Tuhan. Doon diyaw no do kabantugan oy Tuhan. Do kumulajazi koy na da manuidong, di kapamalintan di Kristus. Maza da magyum si koy dalahan, do papamogot, do kadodovo, do izinon pakaladyan. Kano na sumambayang di Tuhan. Do diyaw no do kabantugan oy Tuhan. Aw na da, kapapaburagay da sumambayang, o mamuso di kampazatan nga viragay, do it kaladya montok do eklesia. Kano na sumambayang di Tuhan. Doon diyaw no do kabantugan oy Tuhan. Montok di kamuhakan ngavi, i magyum dalahan, do papisudong di hizar diho, do minsasandi mamuso tanggungan di nasukod. Kano na sumambayang di Tuhan. Oy Tuhan. Sumambayang toko nagi, montok diho isumakit, miampay talo COVID, padam sizam, da maza da sakaday da dakutul ngavi diho, nos ngavi paganakan, kinaubangan ngavi diho, da ovit na daizeho, da itkavasyan, da dumapus di titimpu da kasusan. Kano na sumambayang di Tuhan. Doon diyaw no do kabantugan oy Tuhan. Kano na mikote di Sancti Maria, tinar toko, makiano di sido da manampung na toko, kumari tanak di sido ituhan na toko. Jesus Christus, miyampay sumambayang. Ave Maria, napanuka da grasya, miyampay diawi kinaingan, obitua kay tanga da sabya bitondo, o mabitua tuba tinano Jesus. Sancti Maria, tinari kinaingan, pakinsyanay kay dituhun ngavi da mamidawso, na babae no, mantok jam patazan za. Amen. Azo kono oy ama, tu idi Kristus, pinihi si kay diyaw. Panuwas kay no do kabahan, i kapamuan dagay, da mimang bitwa, kuma do it kapasizon sa lajul, da idubangan no, do moy do kohozo na dida, do iso no o hozo, do membantug diyaw, o savya vinangun. Mazadi Kristus, Tuhan za.
Azo ko na Tuhan kiningan da sabi bibinangon, tumazana ko bosiano, nakatay mo si ko'y diloti takon sa diyaw. Tuvaditana, kaladya dahongon, ngavi da tinaw tuhun, dumadimay iti montok dagay, diloti do kaposizon. Azo ko na Tuhan kiningan da sabi bibinangon, tumazada ko bosiano, nakatay mo si ko'y dihing anggur takon sa diyaw. Tuvadi ko vas anggur kaladya dahongon nga vida tinaw tuhun, dumadimay iti di tinumon do kasunduvanan sa. Imang sambayang ay tapinay ngavi, do kahubukan ku Dios ngavi. Otoy mo na dali di kiningan, itama tabakas. Toy mo na dali Tuhan, ikaw ukan na ikaman mo. Mantorikasan ko matugan ni nganaw. Mantakopasyan na toko, mantikopasyan na sa Iglesia ng Ituadaw. Intong day dititak ngavi di Iglesia oy Tuhan, do maso sa sido, sumambayang do sido day diyaw, ang panak no do ontok akan di sontob tumbazan, mugavit na da do hobi po ginazo, do kabituahan. Masadi Kristus, Tuhan sa. Amen. I Tuhan, miyampay Diyazu, Miyampay suduvano, poin sa bato o ginavong ngavi Diyazu. poin sa baton sa itingavi ni Tuhan. Kanumanak, da kapanang katahuadan ngavi da di Tuhan, kiningan da takaw. Katunod ang matuhid ng itim. Totoo tapot, do katunod otuhid iti kalajasa, kapamasizansa. Tumoy mo idambono po do manak diyaw, do kapanang katahuadan ngavi. Oy Tuhan, tama tabitwa, kiningan tabakas kozo aiso kapupuson. Tu gumininavo ko kozo di pamagunan, do id kosyanan no, pinaugadan si kay diyaw di manonobus, do mamamasi miagadagay do id sa viavi konuno nga doso po. Moy do kano ko guminavo idagay, do nuno i gininavo no, iditanak no. I maza di isay o kaubing gimazan do nakotondo hizikoy, do id sontob di no diyaw do titak, do maza do momimidoso, natagak za idaw pabigimazan. Homingkano, oy Tuhan, miyampay sa viavidita sa ngavi sangti ngavi, isikoy panogi nga manak diyaw do kapanang katahuadan ngavi, miyaga do id konsikan tagazo, mga zo sikoy. Ototopot obitwa ko oy Tuhan, itovud do sa viabi ko bituahan. Itinapogi,
Do di zono do obitwa ititak ngavi. Sumambayang sikoy maza do papasondot di espiritu no day ditingavi miaga bohobow umatu. Moy do ada dida itingavi do mentok degay di tinan omza di Tuhan Jesus Kristus za. Untuk ditimpu dan iman petobuso isido om nasaga kozo do suminuang do inkondasan daw minagano isido do lauti minanak do kapanong katohwadan ngavi. Minangakip di om pinapatak di dedi mo kikiiyang ngavi daw mos bos. Onuwo iti sabiabiko om pangakan na diti. Tu itino itinan ko. Ipatakon may montok Diyosu. Idlahan miya gadi untuk napongo imakan min susadop. Nano di sida isasavan o minsan po da minanak do kapunong katahuadan ngavi. Pinatak di sida ide di mokiki iya ngavi daw mos bos. Onwo iti sabiabiko ang panginom naman taditi. Tu iti no isasavan di zaku. Iza di batos kababago om aiso kapupuson ipatungwon may montok Diyosu o montok tagumo. Montok di kapohiyangan do daw so ngavi. May no iti doid kandaman dogo. I katapatan tahom lati do katumbazan. Sikoy do kinapatasan nooy Tuhan. O papatahang do kinotungagano. Kisomikot ko bago. Itinapogi, do masos kay mamalamay di kaandaman di kinapatazon om kinatungagan daw. Patakon sa diyaw oy Tuhan, ilaw ti do kapasizon o mi sasaban do kapamasizan. Manak do kapanong katahuadan ngavi, do nigitan skay diyaw, do kapadan day dubangano o manampuan day diyaw. Ahuduk koso isikoy do sumambayang, do magi day ditinanom sa di Kristus, timong skay na da, day iso maza di espiritu tabitwa. Damo oy Tuhan, Ecclesiano, paintongkop id patatongkop di pamagunan, obito na Diyos sido day di kapanuan do tahwod sa kaday. Songavian miyampay Francis Pope dagay, John Bishop dagay, sahabiavi di Fada ngavi. Damo nagi itapinay ngavi dagay, inungakodop, idi kahansanan di katungagan, sahabiavi inapatay id kosyanano. Toy mo na isyoho din inavaw de vos no. Kosyanay dagay sahabiavi, sumambayang sikoy, miyampay di hahangay tubitwa Mary. Tinadikiningan, Sancti Joseph Sabado sido, miyampay di apostol tong bitwa, saviavi i sancti i nakpapon sikaw diawit po o ompus di umulan ngavi. Kano si Canada di kabosyan, do dumadi do, sampi tumungkos ngavi day kapasuzon sa lajul. Umangazo, umambantog diaw. Maza di tanak no, Jesus Christus. Maza disido, yampay disido, idisido, oy kiningan tama tavakas, idi kapisan di spiritu tabitwa. Sabi kabontugan kapantangan nga diyaw no, montok so hihinaid, ay so kapupuson. Amen. Dahil di panu di mama, masiyom na og, mazada po kapangyaan pa yung kiningan, katama sikoy damabos.
masay surga, obituan o nga anu, mikot o pomolintanu, isap nu oy mano itana, niyagal do ingka, no ido it surga. Tako nagay lota daw niti, oloti sa tasasanga daw, ompohi o sikoy, dohasa nga vilagay, niyagalagay do popohiyo, disontok mo muhasa, tumabanagay. Om kadal si koyo vito, doit ko'y masakta, napagabaso si ko'y numantantalaan. Pagkabaso si ko'y, oy Tuhan, sumambayang si ko'y, dumantaan poti, tikid talat. O tahuad no, dumanak, napibabasan, ita daw nga vidagay. Dumaza di sa kaday do kasyanan no, pagkabas ka na dato, moy mo, dumantad daw so, ang poin tampasi, mantad sa viavi kasusan, ginabo. Dumaso si ko'y, poin ngandad, di kahansanan, nabituahan, di kay katan, di mamamasiza, Jesus Christus. Tui ka pamalintaan, ikuasa o mikawantugan no po nga diyaw na babayno om soy hinay. Hoy Tuhan Jesus Kristus, iminobos de apostol nga vino. Pibabasan, timponon ku Diyasu. Pibabasan ku takon ku Diyasu. Kada intong de doso nga vidagay, nga de di katumbasan de eklesia no. Om katahuad no, damanak, dasi da pibabasan om pisan, i kotanudan miyampay hizab no. Imamamasi o mamolinta montok so hihinay ayso kapupuson. Amen. Ipibabasan di Tuhan miyampay Diyasu tamoy mo. O miyampay sa luban no. Kano magitatak di tanda do pibabasan. Oy domba di kinoy nga, mong idugo rindoso, na vilipo mo gunan, o siyanay dagay. Oy domba di kinoy nga, mong idugo rindoso, na Filipo mo gunan, ko siyanay dagay. Oy domba di kinoy nga, mong idugo rindoso, nga Filipo mo gunan, on may sikoy do pibabasan. Intangay, i domba na kiningan. Intangay isido, i mangidu di doso ngavi di pamugunan. Obito ano, i sontob oho di makan min susadop di domba. Hoy Tuhan, o sa mipadan patut susul tapos sa pag-ibos, inganasan may kadulo.
Itinanom sa Kristus, gobit na dada toko, day kaposizon sa lajul. Do kapagavi no da, do kapagavi no di tak ngavi sumambayang sikoy, oy Tuhan, do maza do kampazanza, idi diti mistrium, kumaza no da do idagay o baza ngavi diti i kapanampasi. Maza di Kristus, Tuhan sa. Amen. Sambayang di Sancti Joseph. Kotobian, gugumompi di mononabus, sabo di hahangay tabitwa Mary, Laidiaw pinatak di kiningan, itanak tentoy son, Laidiaw pinahansan itamasan, Miyampay diaw nadadi Kristus natuhun, tabitwa Joseph, Laidagay ponogi, pakitanay diaw son di
sanguhun tama, obito sikoy dedahan hakasuson. Pakinuay sikoy da grasya, kabinsianan, sinyo, umuhikay sikoy, tad patitikit pala. Amen. Ituhan, miyampay Diyosu, ikiningan tawakas membalakat na dahat Diyosu, itama, omitanak, di Espiritu tabitwa. Amen. Tapi na ko nga, ano dati hisab, di kiningan, kuma, datoko, tadaw bayno diti. Inombo ugadon toko, inombo dati ipakazan datoko. Jadi, tabazan zo, abiton toko da, ititinan datoko, miyampay da papakito, manak, pasasyan datoko, maza da, kay mazan datoko ngavi, kuma da sangavian. Ugad no, pabalo no, iabal tavasi di Tuhan. Katawadan do'y kinainan,